akiwa njiani kuelekea Yerusalemu. Kundi kubwa la watu wakapata habari kuwa Yesu yupo njiani, wakachukua matawi ya mitende wakaenda kumlaki Yesu. Yesu akiwa njiani kuelekea Yerusalemu. Kundi kubwa la watu wakapata habari kuwa Yesu yupo njiani, wakachukua matawi ya mitende wakaenda kumlaki Yesu. Shangwe, shangwe zilisikika Yerusalemu, na leo shangwe zisikike tukiwa katika njia yake. Maana vipofu wataona, viwete wote watatembea, viziwi nao wasikia, na wafu kufufuliwa. Ni shangwe katika njia yake. Shangwe, shangwe zilisikika Yerusalemu, na leo shangwe zisikike tukiwa katika njia yake. Maana vipofu wataona, viwete wote watatembea, viziwi nao wasikia, na wafu kufufuliwa. Ni shangwe katika njia yake. Unaisumbuka na ya dunia, njoo kwa Yesu. Kwake kuna amani, ni shangwe siku zote, wala hapana huzuni tena. Kwa mambo makubwa atakayoyatenda hautajuta. Wewe unaisumbuka na ya dunia, njoo kwa Yesu. Kwake kuna amani, ni shangwe siku zote, wala hapana huzuni tena. Kwa mambo makubwa atakayoyatenda hautajuta. Shangwe, shangwe zilisikika Yerusalemu, na leo shangwe zisikike tukiwa katika njia yake. Maana vipofu wataona, viwete wote watatembea, viziwi nao wasikia, na wafu kufufuliwa. Ni shangwe katika njia yake. Shangwe, shangwe zilisikika Yerusalemu, na leo shangwe zisikike tukiwa katika njia yake. Maana vipofu wataona, viwete wote watatembea, viziwi nao wasikia, na wafu kufufuliwa. Ni shangwe katika njia yake. Shangwe, shangwe zilisikika Yerusalemu, na leo shangwe zisikike tukiwa katika njia yake. Maana vipofu wataona, viwete wote watatembea, viziwi nao wasikia, na wafu kufufuliwa. Ni shangwe katika njia